I'm sorry, I don't know you. I don't know who you're looking for. Your auntie? Listen, the town is back that way. Maybe someone there can help you. I'm sorry, good night. Mõlemad oleme luuserid. Palun lepime ära. Mida saab vilgud? No kallikene, ma ainult hea pärast tahan. Sul teen hea pärast. Sul pole kunagi õigeid kihäreid olnud. Sellepärast käivadki mehed minu aknad kalullas. Kena, nüüd on puhta pees. Madu selline! Welcome to Genesto Spa. Hello. Hi. I have a coupon for a 2-for-1 couples massage. For today? Is there a problem? I'm sorry, this is good Tuesday and Thursday only. Well, I mean, can we maybe make an exception? Also, 1 use per customer per visit. What does that mean? Only one person can use the coupon at a time. I bought a coupon for 2 people, and only one of us can use it. Small print. God knows. He's with us always. In a year and a half, we have only lost one. That alone is a miracle. It is. Te olete siis kalamees? Endine mereväe kapten. Oo. Teie käsutuses, härra admiral. En jaksa kokata illalla. Ota jotain valmista. Tuunas Felixille. Totta, Felix. Risukkeet tekevät joka ateriasta herkullisemmat. Mutta niiden valmistamiseen ei riitä aikaa. Felix tekee sen puolestasi. Ma ei tea ainult täna, miks ma suudlusega pidama saan. Mõni mees võtab siin asja tõsisemalt kui sina. Ära see jama. Ära ise jama. Sinu diil istub lakas oma ide seeliku all.